Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Briew ni kinong di smart ni. Ti haga habi haga tu G20 habi ngeleng. Maru ada impat ni habi G20. Abang ada ini France, dapat Mexico, Italy, Germany. Padahal bakado ni kena itu MP ni po Bangladesh. Uta Muhammad Rafiq. Kajingkran yugi kalau bang kumno po Bangladesh. Ya kinong ram kasarkar ka sembai. Kajirap na kapor yugi sembai. Andai kembalong hapo agar India jumi. Kemudian yo sembai tentang sembai betul. Kemudian sembai ban yo jumi tu nak tapai ba. Nak kata orang Ukraine ni kentin berabor. Free gives always boy the life. Mar boy ai pun sim. Jujur tak kecil nong. Ini bersuatu ikata. Pi hak tak kecil kena betul tu Muhammad Rafi. Ukli yang alam berbadan ni ka invites. Oh ya, are you colonist? Oh yes, I'm colonist. Nice to meet you. Of what we are. If possible, please write one book for one country. Because you are staying there down in the border, you know better than me. I said, okay. Immediately, automatically on the spot, I told him, okay, I'll write one book from your country. That the name of that book is Bangladesh from the Joy of Death to the Joy of Peace. Thank you very much. Oh yeah, ni. Tengok lah, dah pilih dapat ni kawan. We will invite you to come to Parliament in Bangladesh, in Dhaka. Mentang lah start, dia kata kawan mentok. Malah tok. Kan person ada. Kalau ada untuk ano masih hope sih. Ada tok. Tok kecil sini. Anda farang. Oh. Saya tunai kata kembali kata. Katakan di Bangladesh from the Joy of Death to the Joy of Peace. Katakan kuat tok. Simpor mai pipin tok. Ani kan simpor fi at least try. Lain-lain sama lain kan simpor hi. Mana proof reading. Ia kata. Sama kayu hi tengah leh hi kisah yu hi tengah try. Macam kita orang kamu kinam correct ni sampai. Katakan syukur syuakin tu, benatin pengasasan kini.